Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mukurikiye Kirehe TV show aho muherereye hose mu mpande z'igihugu zitandukanye, abari iburasirazuba, abari mu majyepfo, mu burengerazuba ndetse n'uburasirazuba, ndetse n'abari mu mpande zitandukanye z'isi, abari Europe, abari Afurika muri rusange, abari Aziya ndetse n'abari Amerika, bose bumva ikinyarwanda. Turizera ko mumeze neza. Njye ugiye kubagezaho iyi nkuru andi Jado Nova nk'ibisanzwe. Ni inkuru yo muri Ovira aho bavuga ko M23 ishobora kuba igiye gusoza intambara kuri inshuro. Noneho nkuko birimo kuvugwa, AFC M23 na Twirwaneho bikomeje kwagura ibirindiro. Intambara imaze imyaka 4 n'igice mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhindura isura, aho ihuriro AFC M23 na MRDP Twirwaneho bikomeje kwagura ibirindiro mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Raporo ya Critical Threats ikusanya igasesengura amakuru y'umutekano mu bihugu bitandukanye, igaragaza ko kugeza kuwa 24 Nyakanga 2026 AFC M23 yakomeje urugamba muri Teritwari na Masisi, Walikale ndetse no mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Mu cyumweru gishize iri huriro ryavuze ko ryatoje kandi winjiza mu ngabo zawo abarwanyi bashaga cyangwa se barenga 9,318, biyongera ku bandi barenga 30,000. Ryari riga ku bandi abangaba 9,318, bivuga ko biyongera ku bandi barenga 30,000 ryari risanganywe. Nk'uko byemejwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye, umugaba mukuru wa AFC M23 Gen Major Sultan Makenga yamenyesheje aba barwanyi batorezwaga mu kigo cya gisirikare cya Tishanzu mu Kivu y'Amajyaruguru ko bagenzi babo bigiye muri iri huriro mu mwaka ushize bagize uruhare rukomeye mu gufata ibice byo mu misozi miremire. Gen Makenga Major yahaye kandi aba barwanyi ubutumwa bwo kujya gufasha abagenzi babo kubohora n'ibindi bice kugira ngo bakure igihugu mu maboko y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ashinja imiyoborere mibi. Hari tariki ya 20 Nyakanga Gen Major Makenga agira ati, twitangire bene wacu, twitangire igihugu cyacu, twitangire umuryango. Nimukora ibyo bizahesha ishema kuko muzaba mubohora igihugu cyanyu, mubohora abavandimwe banyu, mubohora abanye Kongo muri rusange. Mu cyumweru gishize ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryagabye ibitero bigamije kwisubiza ibice byo mu misozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo birimo Minembwe na Poenzole, ariko risubizwa inyuma na MRDP Twirwaneho ikorana na AFC M23. Tariki ya 25 Nyakanga 2026 umuvugizi wa Twirwaneho Colonel Kamasa Ndakize Welcome
yatangaje ko abarwanyi babo bafashe santere Kipupu muri segiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga. Mu butumwa bw'amashusho Koloneli Kamasa yagize ati aha turi Gipupu kuri segiteri mbese niyo santere ya Gipupu. Kuwa 26 Nyakanga Koloneli Fidel Rugabo uri mu bofisiye bakuru ba Twirwaneho nawe yagaragaye ari muri Gipupu. Ateguza ko vuba segiteri ya Itombwe izafatwa yose. Imirwano kandi yahanganishije AFC M23 n'imitwe wa Wazalendo muri Masisi, Walikale, mu gihe impande zombi zageragezaga kugenzura inzira z'ingenzi zihuza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Wazalendo ishyigikiye n'ingabo za leta, bishatse kuvuga ngo Wazalendo ishyigikiwe n'ingabo za leta ya RDC cyangwa se ya Congo, imaze igihe kinini igerageza kwambura AFC M23 ibice yafashe muri Masisi na Walikale, ariko inshuro nyinshi yasubijwe inyuma, rimwe na rimwe itakaza n'ibyo yagenzuraga. Nuko ngayo nguko turabashimiye inshuti bakunzi ba Kirehe TV show, mukomeza kudutega amatwi.